Peter Keiro ahuthirire kahiu guthecanga mutumia wake Teresia Wairimu na ciana ciao igire nicio Peter Ndirangu na Joseph Keiro. Thutha ucio Keiro ahuririe mukanda na kwiruta muoyo. Mwiri wake wa mutumia wake na wa ciana ciao cia miaka 4 na mwaka umwe ikioyo na ikiigwo nyumba-ini ya kuiga miiri guku nikuo Gicanjama kiumirire. Ithe wa mutumia aratuire itua ria guthika miiri iyo atakuona bata wa gutabanio kwa uthuthuria wayo, undu uria urakaririe andu angi a family yake. Sikujua nini mambo ya hiyo kifo. Yeye atatueleza. Mtoto aziko kwetu. Nilikuwa nikiona hivyo kwa sababu ninajua alikuwa anampima akili. Anampima akili. Tunataka postmortem, hatuna shida na mahali miili itasiko sisi. Tunataka tu ukweli uwe umepatikana. Hata kama watasiko kwa hiyo kaburi hatuna shida. Wenye watoto wakisema waziko nyumbani hatuna shida, lakini ukweli upatikane. James Wachira uria uramandikite wira niokerirwo ni acakai makiuga ni angirareganire na itua ria guthika andu acio mbere ya gwikwo kwa postmortem. Utasimamia mambo ya kuua watu, usimamie ya kuzika watu, usimamie ya kuandika hata watu. Wewe ni nani? Anasema kwa ukweli, anasema anajua weakness yao, lakini anatudanganya kabisa. Wewe umetoa pesa ngapi ndio wafanye postmortem? Sikutoka sababu Borithi a Kuuma Thika nimekinyirie mortuary-ini iyo na kuhorohia ngucanio iria igwakireirie. Mathiko maciana ni matereirio nginyagia uthuthuria wa postmortem wekwo. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Karuga wa Mwangi.